prvi dan konference, greva poiskati, če sploh veva, kje je, in se registrirati. In dobiti vse zadeve. In ful je glasno tukaj! Let's go back in time and I'll give you some of what actually happened within the LEGO company. Founded in 1932, Ole Kart Christiansen, a carpenter in Billund, Denmark, a small town in South Jutland, was a carpenter who made children's toys, very well fashioned out of wood actually. So that's where we started way back when. Over time, he creates toys, but it was in 1978 that the iconic minifigure was invented. And this goes into the entire system of play in LEGO, which really unlocks the potential of the brand. Coffee break! Nič kaj pametnega smo se naučili danes. Oziroma, kaj si ti odnesel od konference? Dosta sem ujela, ja. Ne, dosta tem digital customer engagementu, pa o prihodnosti AI-ja in tako da zanimivo. Pa legice! Pa legice! Ja, in pa si tako, nekako razumem, zakaj je fajn imeti zakone o dronih, a ne? Ker, ne vem, če ga vidite, a se ga vidi, kje je dronči, kje je dron, evo, tamle ga, lega. Lega, tam gor, ja, tam gor leti, direkt, ne vem, 10 metrov nad ljudmi, 5 metrov nad ljudmi, tako. Not safe! Tako da ja, po eni strani je dobro, da imaš vsaj neke regulacije. It's obvious why compliments are useless, but opinions are a little bit trickier. Let's say you pitch your idea to someone and you go, that's stupid, it'll never work, I hate it, I hate you by extension. You leave that meeting feeling bad, but does it matter? I would argue it does not matter, even if they are a supreme expert in the industry. Danes za kosilo skrbi konferenca. Kozarce, kozarc vode, pa sledice. Zlomila sem si stativček Untamao iz Kitajske včeraj in zdaj sem malo omejena z mojimi filmarskimi sposobnostmi. Evo, še ta zadnji coffee break, preoblec smo se šli v spod, tako da zdaj imamo odprte noge, ker je kar vroče rata. Kaj imamo zdaj še? Startupe? Še startupi so zdaj, čeprav mi dvobo po moje na workshope zmizela, ker imajo zgori en workshop video and Facebook and doing scripts in video, tako da če video, pa sem jaz tam. What is important is the structure of this video. Gremo na večerjo, oziroma na slavnostni reception. Gremo. Pelat morava zdaj vse posnet. In zdaj sva že dol, tako da so se ful prehitro dol. Zelo zabaven. Ja! Ne je tudi zabaven, manj zabaven. Manj zabaven. Kako je kot hotel šle v zadnji.